Isano nimo Ibere, Isato, Isano na Isato, Isano na Ibere, Eyemo, Elioto Goikere, Gusii, Ututarire, Asachia Visichito, Ichujira Senyumba, ya Brighton Apartment, Ejire Busio Wechiro ya Embassy, Ekeroko Gende Nyakoe. Ndizi TV, uwenso wumugusi, nigo bono ya nikirundekerene, nego kurentera, chibicha chinkia, na boigo chinkeno nukukigima, na bogo tonyora, asoro gonko bogusi, neji kaunti chito etanaine, una, kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, nechisemo chinde chinyinge, nigo kotonyora, asite kode ya Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TVs, Scania TV yao, na boigo onchore ilio yao, igo ikoye nyore. Ndizi TV, nigo turine kirenga, ekio korentera, emerubili emerunge, chinka kichonsi. Ndizi TV, obwensu, uomogusi. Nyabeta. Ogaka. Ngasa merike mambiki wana. Wana kyote tora angeli unayo maiko. Kyo muntu akamulito musacho we. Kira ritukuri wiki, kurwa Jumatatu gwika Ijumaa, Chinsa Ibere nenusu, chiabotuko. Botuko buga kitindi korara chisimya gwitiro mugako bando. Nyabeta. Nyabeta. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Happy New Month mwancho murigereri bwegeta seni kya Ndizi TV na bwo obwansu bwo mugusingwege na kwabeire gogotwara chinga chingia anene asomotienyo mugima okianda nabonekera twasoira motienyo muya oikomi bwo mwaka wa 2023 atogosaba na Nyasaye abega gutura erio tukore omotienyo yega nabayigo mwaka mugima asenchera ere yo bwororo ngwege nabuna ritkoria ondigendrete kobali toereru kegima na anene no gendrete kwegokya asoko bwatie mirobero yonsegete ni kya Ndizi TV na bwo obwansu bwo mugusi nechinga ke charagire Chinsa Isano na Ibere chiabona baso kerongo kwarigania SMS ya Amayia eriyo twimanyuna nara yaya abeire kago korekana ase Chinsinyo au ime yense ya Kenya na manga genderete gokorekana kero troche buna abarai au bage siasa nigo bagenderete gwikirana ase Chinsemo au ase ritkolya rero bunenchire moyo gusanga nababwatari ase ogosasima na bayo wakangambya mono go chiase Nyasaye Muraibense Dr. William Samoei Ruto amana babwatani bande korwase ensemo ya Kenya kwanza litugolya lero nigo baikiranire asomusangrekano yobwamo bwamasabo ase kanisa ya Deliverance Church International iyo kutoka ase Chinsemo chialangata ime ye county ya Nairobi na sensemo ya mokonyi bo Muraibense Rigathi Gachagua nigatia baraibande korwa Kenya kwanza na baraboni go babere bawekirana ase kanisa ya Methodist Church iyo kutoka Methodist Church of Kenya iyo kutoka imeye county ya Meru ase amasabo yo wakangambye mono ekerobono bagendrete gusabira anene omurembe koenekiwa imeyense ya Kenya nabayigo obwa mateburo bya egatia bakenya igo abaraya bunigo bagendrete semesangrekane yo chirobotoga tragendre go kubwateria na go kumanya una nara yaya barabe bagukwana chinga kibare ase amasabayo ko kwarganito beto gusanga nayo ikomere kerongo kwenyore una sensemo ya Facebook ningora tonyoro wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tubwate wetera Ndizi TV News naso mutandao Twitter nabo twitwetera @Ndizi TV News eriyo togendere gusanga nabo igo kwemanya manke
Joshua utanero koine kiachi bichaniro gicha wikira centre ya bene na nchiri triane Everlyne Osero ngo kwariganyo be ko gusanga na nchwika omwerio tokuya chaka centre ya bene korwase county ya Kisii awase umuichano bwata ase ensemo yechiro ya ibacho yo toka se wodi ya Kiamukama ebunge ya Nyaribari Masaba chinga kibono amate yo mugaka James gichana ariri abaga kuboka na konyora umuriro bwatete ase nyomba tugo yaye ekorara nonyana bonigo batema korimia umuriro yo konyoro ikire ko bwata na korende amatunda yo korimia umuriro yo tabeti ga kunyarikana ase umuriro yo bakogosamba etugo yo mugako yo gati yabo chiombe Ibere chimori Ibere na boigo embori goika gokwani gobona bamenya bwatire no buroro bonene na boigo muichano askere goika bono bataramanya ningi kyairete umuriro yo watkase Chinsa. Manchumuri ribone kinega kore kyogo ichanya ke ima ekero konyora umuntu semereti asetwe yayo yamanyago sira limorioka togotigana nayo nigo mu prime cabinet secretary Musalia Mudavadi abereka gotebabuna ebirengo byo botari imense ya Kenya nigo bigendrete gukina kegima asago keire okubwatira nawe serikali church county na boigo serikali nene ase ogwikirania yaya nigaya kwanete ase county ya Kwale achinga kichomoyega bwo mwaka bwegekoro sense moya ukunda asate betebuna amatunda ya mangana yege corona boigo obotari aberega korekana na utana nigo barachi kogendra gusira na asoko ene kyabuna obotari bwabeire bokogendra gukinwa na boigo egekoro kyabeire gego sege twagosego sirwa ime yense ya Kenya. Mambo ya utalii imebadilika kwa sababu recovery inaanza kuonekana. Watalii walienda chini wakati wa COVID. Idadi ikaenda chini kabisa. Lakini kufikia wiki jana tumefika the 2.4 million target ya watalii ambao wamekuja ama wametembea Kenya. Yani tumevuka hata hiyo COVID crisis na tumeenda, na ikiwa tutashikilia vizuri, tuwe na usalama, tuwe na mambo ambayo tunazingatia kuvuta watu, huenda mwisho wa mwaka huu labda tutapata tourists for the first time. We might get to 3 million tourists coming into Kenya. So there is a very good message being sent by this event from the young people that we can now start growing our numbers na tuanze kuona mahoteli zetu zikirudi pahali ambapo tungependa ziwe na tuajiri watu zaidi. Kwa hivyo there is every reason kuanza kujivunia mambo yetu ya kitamaduni na kuhakikisha kwamba kuna usalama, na tuanze kuhakikisha kwamba mambo yanabadilika ili vijana wetu wapate ajira na wakulima pia na watu wengi waanze kupata manufaa kutokana na mambo ya kiutalii. Kwa na somo yo boigo nigo mwaziri on mining Salimu Vyuria na boigo mugavana we county ya Kwale Fatuma Chani babeteba kwene kyabuna serikali yabekire emirobero na boigo chibesa cyogo kya kwene kyabuna ogekoro kyabeirege gusirwa na boigo obotari mense ya Kenya. Achani nigate tabune serikali ya county ya Kwale nigo be yariganitie kegima aso kwene kyabuna ebirengo byo botari byabere bigokinwa ebyo birere amagendero kwene kiwa ase county ya Kwale na boigo uchumi gokiniwa imeyense ya Kenya. Mheshimiwa Prime CS, nafikiri jambo ningetaka tu kusema ni kwamba wiki hii tulipitisha sera
tukapitisha sheria na tukapitisha cab memo ya mambo ya utamaduni na turathi, na hakika ya Jumanne hii itaingia kwa full cabinet, kwa sababu Mheshimiwa Rais aliagiza Wizara ya Utalii kwamba haitawezekana tena kwamba turathi ya Kenya, utamaduni wa Kenya uwe haujaratibiwa kisheria. Kwa hivyo nina hakika wakati mwingine masuala haya yatakuwa na mfumo maalum ambao umetambuliwa na serikali. Yale ambayo tumeyazungumza hapa wametajia sana historical sites, lakini pia kama serikali zile sites ambazo zimezungumzwa na zingine ambazo pia hazikuweza kushikwa hapa katika ile documentary ambayo tumekuwa nayo hapa, zote tumeziia na zote tunazifanyia kazi kuhakikisha kuwa Wakenya na hata walio nje ya Kenya wataweza kujua Kwale iko na nini. Tugotigana nayo nigo monogeri we Senator Mason Kingi abeire gakugania kamati iretinirete chingwana gati ya serikali nenseme kwamireria serikali akwango ya chingwana echo asikiri atere buna okonyoro we chingwana echo nigo korachie goturubane nabo igo koirana magega kwemerubiro au gati abo bokoreria sekiombe kyo bochori ne chimbebe IBC ye magega yaba commissioner korwa sekiombe kyo kogenda egati aba commissioner koenda somuti mukoritaya na bande wetigia emirimo. Kila kitu kimesimama mpaka ile tume iwekwe kikamilifu. Tunaomba wale ambao wako katika yale mazungumzo, there are some things that are of great priority to Kenyans, kama hii mambo ya IBC. Yale mengine sioni yakiwa na uzito na umuhimu hivyo kwa wananchi, lakini mambo ya IBC manake hatujui ya kesho ni yapi. By elections can come anytime, kama ile ya pale hapa Tana River. Tunajua wazi haya mazungumzo yanaendelea hata fufua uchumi. Kitakachofufua uchumi wa Kenya ni kuhakikisha kwamba rais wetu ametekeleza kikamilifu manifesto yake. Habari ikorwa sensemo ya Azimio la Umoja wa Kenya gati yabo Kalonzo Musyoka na boigo Eugene Wamalwa nigo bagendereire ko motia baria bagukana achingwana gati ya serikali na Azimio la Umoja wa Kenya tichi baisago korekana ukona chingaki echo nigo abara yabo baganiria baraibechi kanisa agosira chingwane chiga ero kwene kiabuna chiabere chikoera bya okonya omorembe na boigo bwa matobu ya korokana imbense ya Kenya. I'm not afraid of any people challenge these things. I want to see actually which Kenyan does not want Kenyans to live together. Unajua ya kwamba kuna wale wanapinga the dialogue at Bomas. There are even those who have gone to court to challenge it. There are those who have stood on political platforms, including those in government, who are opposing these talks. So we want to ask you ya kwamba tukiombea jimbo mpya la wote ili liweze kufanikiwa, muendelee kuombea the dialogue at Bomas tuweze kufanikiwa, tulete nchi yetu pamoja. This country needs fixing by the church, by all of us. And if it is a country under the rule of law, but above all under God, then it behoves all of us to live together peaceably. Waziri Boborendi Eden Tuale nigagenderete kubainekeria abananchi bunemero biremekiranu yabere gekobe kwa ne serikali ase chiwizara chonsi Boborendi asoko inekiabuna oborendi obotingu wabere bukobe kwa abananchi bonsi okwana somusangirikana obwamasabo imeye county ya Isiolo bulitkraigoro duale nigabete kagote nampachi kubwaterana ase chi sector chonsi Boborendi eriyo koine kiabuna amangana yoborendi tarigo chikoreta omuchando imeyense ya Kenya arene nigaba inekerete abamenyi be county ya Isiolo munamangana yobosagani tarigo chia kwenekiwa ase Chinsa micho. To grow and to be sustained, the security of our nation, both internal and external, must be right and must be secure. And myself and Professor Kindiki and the rest of us in the security sector
I want to assure the people of Kenya two things. One, and we don't tell the people how many security incidents we thwart every hour, every day in our country. We have put everything in place, our forces, every resources, and we will not stop at anything to make sure our country is safe and secure, primarily from terrorists. I want to assure the people of Isano and the people of Kenya, we took an undertaking, Your Excellency, that there will be no extrajudicial killing. But we will deal with the terror cells and financiers within our country and outside our country. Umurikio manena sekiombe ya Kenya National Union of Teachers Nat Collins oyuni gabwatu kirege kurege tindi gochiase aborokia abo bakoba unereria aborokiwa ase bikore byobwanchani ase chiskuru okwa nasomo sangerekano bwe kiombe kyo kyana taime county ya Kirinyaga oyuni gatebire na chiroboti chinyinge kubwatikana nebikore byaborokia koba unereria aborokiwa anene aborokia basacha nigo byabeire bi yose chiabere chigo ikiwa ase chiabisi na otabuna barabwo korwa sekiombe kyanat tibarigo chia kwegerera onde bwensi yorachikonyorekana ka neri mocho obunerio abayigo nigabere gakoboria ekiombe getenderete amatemu mense ya Kenya National Examination Council NEC kwene kyabunangwa kana bare aborokia chibesa chiabo amagega yamatemu amanene gokorekana imense ya Kenya. I'm happy that the minister announced a change in the grading system. That amendment, I want to be honest with you. The Kenya system of examinations has actually condemned so many learners. I want to tell you, there's a sign of relief in our learners with the amendment of the grading system. Every other school has a school representative. Let me, as the Secretary General, hear nothing about canon knowledge in schools. Chiabisi chia kiombe kia IGAD nigobono chiabeire chikwegura bene asensemo ya muyale imeye county ya Garissa unenchira mo yogotingia obwamate nabagokinia obwonchoreria egatie Chinsa Ibere yoirense ya Kenya naboigo ense ya Ethiopia no musangerekano bete ko goikiranwa no mutenerio monene bwe kiombe kia IGAD naboigo mugavana bwe county ya Garissa asibate tunanigo barach kubwatrana asemero yonse ero kwenekia buna Chinsa Ibere. There is no doubt that this integration event is also an opportunity for us to deliberate on how we can advance collaboration for sustainable development and integration in our borderlands and in this great Horn of Africa region. Standing here today to witness the inauguration of IGAD's Moyale office gives me assurance that IGAD has remained steadfast in pursuing the shared aspiration of its founding leaders. With this office in place, the ground is ripe for establishment of a free trade zone in Moyale. There is no doubt that a free trade zone will help spur economic growth, investment and trade in Moyale, enhance integration and social cohesion between the cross-border communities. Mwanchi umulirira naruna kwariganirete SMS ya Amayia ya Chinsa Isano nebera senchira ere yobwenge korenda na mange ngendrego nagendrego kwariganiria yora chikonyora na inda senchira yobwenge chikoraga Chinsa ikomi gendera kubwati mirubirionsi ya Ndizi TV asumba sore rekera mukunyora na sensemo ya Facebook nigora tunyorwetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otwatwetra Ndizi TV News na sumutanda Twitter nabo twitwetra @Ndizi TV News yeri togendrego sanga nabo igo kwemanya mange Joshua uta nerene kyachipicha Rio gicha wikeire na interior tariane Everlyne Osero tuarubulire burobya naboigo omubaso oromotoereru.